Karbi Anglong along le echeta bangka pacharai long le dead Japan. Karbi Anglong Autonomous Council Ratcharia song lapen hampang asong angbong RD dojot pen kachingwai padopon. Ahoy kedo arata tum nonpu anta kaphere a okchikom rompensi do thak nang bom na. India Prime Minister Narendra Modi arta ningkan troxicap ke chokpen pacheton dun se kaprek asai kedeng. Humri dam ikha. Dipu rong supialong kecheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi kechogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam japhan apor duredat pusitami matha ikri bangsu akula dalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Karbi Anglong Life Prime Time abirta long pen nili birta thanma phi sami bhami linteron pi non arju ikha birta angton pen. Karbi Anglong aduya hoy along le kachirai kom thip Japan chitini phai crazer cap arni Karbi Anglong Autonomous Council Ratcharia song hamphanga song lapen administrative law and order atum angbong RD dojot pen chingwai chingsai padoponsi kar jabdun thip asong kiseng padopon Chitini phai crazer cap arni Karbi Anglong Autonomous Council Conference hall along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang patir piponsi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District Aduya hoy Jasimet Nagaland aduya hoy along lealam ke putha Karbi Anglong ke do Congress pen APHLC Ratcharia songa tumpen akaprek Ratcharia song kedo an lapen phan trok sirkep hamphanga songa tum anparta Karbi Anglong West Karbi Anglong District Administrative Law and Order atuma phan phaponsi RCG pen kachingwalin padopon Ada porphai kre isipen arni kangsam porphai kre ke thom an Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ni hang ni rep lapen nitu nichi aduya hoyalong kedo an akisong alama puthak CM Tuliram Rong hang ahin ben kachitong dun kedo an Ratcharia song lapen hamphang asong atuma phan anda alam the en ponlo lapen BD sore che pachoy ponsi aduya hoy along le kerai kom japhan kar jabdun thip asong seng ponlo Karbi Anglong Autonomous Council lapen Ratcharia song lapen hamphang asong atum angbong ahoy alama puthak angpura phelong chingwai data phi pherangke amai ke phahun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang kaning jia tengke Karbi Anglong surik kebra pharup lira thongkebra pri square kilometer along leke raikom thijia phansi pini jasimet Ratcharia song hamphang asong lapen District Administration anparta law and order atum angbong chingwai limlo আজি বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই এই কয়টাই কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীটো হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি টোটেল চাৰিসীমা আছে 10,434 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আছে সেই মাটি সম্পৰ্কে আমি ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ যাতে আমাৰ মাটি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি যিটো 1951 কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়াৰ পিছত নটিফাইড বাউণ্ডেৰী আছে সেই নটিফাইড বাউণ্ডেৰীৰ 1 ইঞ্চিও যাতে বেলেগৰ ৰাজ্য যাতে দিব নোৱাৰে এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ কেইদিনমানৰ আগতে এটা সংগঠনে গুৱাহাটী এটা প্ৰেছ মিট পাতিছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি ছাত্ৰ সন্থা লগতে কিছুমান সংগঠন লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ মূল নেতৃত্বত নাগালেণ্ডৰ মাটি গোটাই দিয়া হৈছে বুলি কৈছে এই গোটেইখিনি কথা সম্পূৰ্ণ মিছা অপপ্ৰচাৰ সেইটো কোনো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে Kachingwai along Karbi Anglong aduya hoy along le etchata bangaphan kapacherai long le dedjia phansi kadukawe chedon sarpen kar jabdun thip asong seng ponlo
Bangso aswang along Jasimet Karbi Anglong Autonomous Council Administrative Lapen Law and Order atumsi dodun po. Karbi Anglong aduya hoy along madu tami jungjung pen tower selampon un ahoy along tower ka selampon alam ke klang lage Karbi Anglong Autonomous Council pensi hukum ki pipon athe forest ingnam ke raikom japan thengpi aklim ke asai ke deng along forest asai ke atum kache helap nangkok laso joini tower selampon loputa Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ningje si forest along le along madu aphantami pacherai long le lapen forest along le pen akaprek aduya hoy along le along kedobo matuma ke Karbi Anglong Autonomous Council pensi ake joy long le apata ibomlo আজি মিটিং সকলো সংগঠন ৰাজনৈতিক সংগঠন আৰু লগতে ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যন সকলো মাতাৰ কাৰণে কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যিটো মোৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে সেইটো তেখেতসকলক মোক ধন্যবাদ দিছে ছেকেণ্ড ৰিজলিউশ্যন আছে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে যে আমি ষ্টেণ্ডিং কমিটি আমি গঠন কৰা হৈছে এই ষ্টেণ্ডিং কমিটি থাকিব কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লগতে কোনোবা সংগঠনে কিনা বৰ্ডাৰ ৰাস্তা বনাব পাৰিব নেকি কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেল মই দুটা মৰাং হিচাপে মই ক'ৰবাত ৰাস্তা বনাব পাৰিম নোৱাৰে পুঁজি ক'ৰ পৰা দিব কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি পুঁজি দিছোঁ যে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ নামত যে আমি তাত প্লেণ্টেশ্যন ৰুবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট 6 crore yearly 6 crore 29 lakhs এইটো 5 বছৰৰ কাৰণে আমি ফেজ ওয়াইজ আমি বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সেই ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভটো আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে ফৰেষ্ট কৰ্মচাৰীবিলাকে যাবৰ কাৰণে আমি ফৰেষ্ট এটা ৰাস্তা বনাইছোঁ এইটো কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বনোৱা হৈছে এইটো কোনো ব্যক্তিগত বা কোনো সংগঠনেতো বনা নাই কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বনোৱা হৈছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে বনোৱা হৈছে বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপৰা কণ্ট্ৰেক্টৰে দিবা কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলক বনাব দিছে বা কৰিব দিছে সেইটো মই নাজানো কিন্তু ahoy along prabjin pen donri selampon pola pen ru samson sing inti pen sarsing teron atum akumlin sitami pang nipon poputa Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kaningje padopon news report Sarjip Kathar Karbi Anglong live West Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy along kedo arada tu methang arong arup lapen methang ahem adet along si chedo chethak bomlo puwoi phet sitami kaiki amat ahoy alam ki pen ajok kapheri so pensi do thak nang bomla Sumotan arong lake West Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy along kapathir arong Bangso arong laki kedamtang owi ke thompli partang no bonta bangso arong arata tumaphan sarkar kacharia tumpen Karbi Anglong ke raikom jiaphan kelangcharidam kavedet ajok sumotan arat aputhaksi batkok ason bensi mandet lo ahok laki sumotan laki amreng constituency angkang alo alongke elong kapa phidunai arong halabangso arata tu methang along le phelang lapen methang ahem adet along si dokok aphita kaike amat kapheri sopensi do thaknang bomno lasi nili tum somotan along abangi chomanga tum wangsi laki Meghalaya along lepu amat nili tumarong along le anta nangcherai edlo war gate ran pan edlo amar rid jay kumi anta nang claim edlo nang pan edlo lasi nili tum ko ane akisung akela nili tum non ala so area bangke non nili gambura rong asara pailo apai anta nili phan nang pri edlo nang pan edlo amane tum kisung kela ko ane nili tum kachak pon non lang tum sarkar hin panel tum han nanglang ponjima nanglang ponpe ma nili tum ansi doloi Meghalaya sora doloi sop otanli puda ladake Karbi Anglong kali Meghalaya long ri Meghalaya long pat pusi nili hanang pudalo nili pulo manela so nangli tum Karbi Anglong land holding pata do pulurang tenang tum side tikita me ako land holding pata we ponde Karbi Anglong pata we putanal tum claim long lepu ola khela tuneli tum ka langjut hala amrenga roy ansini tum Meghalaya border pusineli hanang pulo Nangli tum Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum ahin penjong si nili tum ladak ahoy along ki sumotan arata tum aphan thang nangkelang pon avi lepute Meghalaya pusi chipudun nangkokpo
Athema bang Meghalaya atum ki nitum aphan Meghalaya laki pusi nang pudetlo. Athema nitum chesong dun wer un elo pusi rong arat pen ningje pon. Karbi Anglong nang litum bordari matum konsil pen nilitum nang lang le polutang te nilitum ke bang andar tanitum dudu nang kokpo. Nilitum ke Meghalaya area sinilitum bang nang putang delo Meghalaya area laki. Karbi Anglong area kali pusin litum nang puapot la sinilitum bang ke Meghalaya andar dudu nang kokpo. Nalitum na prabjin banang litum nilitum phan nang lang le polutang te nilitum rong pen non nili rong asara ta erong sot man chothan chumumlu sitanile rong arat take kom heklo amanil tum Meghalaya asora phantanil tum che songlun da une derlo Lason si sumutan arada phan kai ki mokro arada tum nangki ther nangki hapten ajok nitum ke archak un e lapen kai ki amat ke kaphere pen ke nitum ta chichak ver thek the puta ningje ponthu Lasi ahoy ke do arada tum RDP ponra Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum prabjin pen kither thep asai deng ponason te mesenji juri kindeng pen Samsung inti Karbi Anglong live Det piang kang kachari pon Prime Minister Narendra Modi artaning kan troxy kep anang choksi bangso aruya phan seva sapta pu RTPN ponsi along kaprek asai deng ponlo Labangso seva sapat athepi KM pona tengpen Bokajan Community Health Center along keso kachilang boma tumaphan kecho ahormu mate thesere thekombo Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuria Dekhial Phukon pen ron ponlo Labangso asai kedeng along Bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Sa Bokajan Mondol Mohila Morcha Amaipi Henry Hansepi lapen BJP klembangatum cherap chetodun si thesere ron ponlo Lason thak si nilip constituency angkangar lo langso mepi rongkini local committee atumahin pensitame bangso army pen pacheton ponsi thengpi aklim ke asai dengpon Bangso ahud langso mepi rongkini local committee Maiphu Babu Rongpi Chunbang Babu inti nilip VDC chairman Timothy Teron pen japonsi thengpi along thengpi aklim ke padopon Bokajan pen ananteran lapen koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live Amreng constituency angkangar lo West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy langhem phi along kedamtang chitini phai trainer cap arni Amreng Mondol Congress Committee kangdangamai kangni Langhem phi LP school along kapaman ton bangso kangdang amai long Amreng MCC mai phu sarthe ronghi pensi mai chapahem phupon Maya long Kewangji MLA Kilikahut Madu aphanle MLA ticket ipon sitami nesen pen kachirap chitodun nangjila pen keongdung avot kachipalong dun pen Congress asonga phan kachipahai ponja phansi Maya long chingwai chingsai pon Nili Karbi Anglong Autonomous Council EMRPU kedobo mahut kadu kawea tuma phanta kanghon pensi dothaklo ilitum angbong chebohom chingchek ave pusi EM barin ilis intipi pen ningje pon কি কয় তো পুল এটা আছে নদী এটা আছে নহয় ইয়াৰ পৰা যোৱা লাংগৰলৈ যোৱা সেইটো নদী মোক এই বিজেপি বৰ্তমান আমাৰ ৰূপসিং তেৰণ তেখেতে কৈছে যে খুৰী মোক খুৰী বুলি মাতে খুৰী আপুনি পইচা আধা দিয়ক মই আধা দিম মই কালভাৰ্ট বনাই দিম দলং বনাই দিম আপুনি নাজানে ইয়া Non towar krong pli kasilam amen pen longle ahem phubek atuma bangke tangkalong lisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang achora bangsi kuti pli atangka longpon lopusi EM barin singteron pen ningjepon Manja long longle dasar longle ta alang tu harga longle ta peta cukuria ha peta cukuria mana sot ada hala kelong nang yela bulan ke pona kelong ya atum are bulole kutu ke tangka longle kelong ma kelong kulira roha asiye na piso kache bebi kache terodi sari kuti gharola tangka janganen ne bosa chede kelong nang hala tu Bukan hanya berarti hati kes dokolo, bini beda lagu tanam lejen aku. Lalu itu orang sih kita memang video yang kalau, aneh tu tidak.
Bangso kangdang amay long ASDC lapen BJP asong pen bang trokep atum Congress along cepa ogdun si Dipak cepa ongdun. Langhem pipen Birsing Tesor Karbi Anglong Live. Tang te pini prime time abirta ke lapan si kang tonik lo domi thak me ajo ke me.